ev dem û hemû demên wa xweş bin temaşevanên hêja li ser ekranên Arwar TV bi bernameyeke rewş dîsa em bi hev rane. Temaşevanên hêja mêvanekî min ê ezîz îro dîsa heye mamoste Fergîn Melik Aykoç ji Almanya. Ez bawer kim hûn hemû nas dikin mamoste Melik Aykoç. Em dixwazin îro bi taybetî li ser mijara ku di rojevê de ye bisekinin tê zanîn li Tirkiye û her wiha li herêmên Bakurê Kurdistanê kampanyayeke ziman heye tê meşandin. Yani pir derdor bi taybetî Hezkurd û her wiha komelê din û di nav da hin şaredariyê HDP jî hene. Kampanyayeke dimeşînin da ku li Tirkiye di dibistanan da dersa zimanê Kurdî jî hebe. Li ser vê kampanyayê bi mamostere em ê sohbet bikin. Gelo daxwazê wan çiqas li cihne sivikin, giranin, li gorî şertê Bakur'un, li gorî şertê Tirkiye'ne an ne û her wiha pêva girêdayî bi heman mijarê ve girêdayî em dixwazin hinekî li ser rewşa Ewropayê jî bisekinin. Ji ber ku li Ewropayê jî bi milyona Kurd hene û li hin welatan da hema li hemû me dikarin bêjin welatê ku Kurd lê dijîn li Ewropayê mafê wan jî hey di dibistana da ji bo zarokên xwe dersên Kurdî bixwazin. Ev çiqas pêşketiye Kurd çiqas şiyarin bi rastî li Ewropayê. Li ser van mijara jî bi mamoste Fergîn Melik Aykoç re em ê sohbet bikin. Mamoste dem baş. Dem baş. Dîdarım tu başî. Hîna baş. Belê. Mamoste weke destpêkê jî min got ez dixwazim bi taybetî îro bi te re li ser rewşa kampanya ku li Tirkiye li Bakurê Kurdistan tê meşandin hinekî bisekinin. Tu çawa dibînî ew kampanya ku niha li Bakurê Kurdistanê û her wiha li Tirkiye jî dimeşe. Tu çawa dinirxînî û qasê ku dişopînî çawa dimeşe kampanya? Niha ji bo ku em bikaribin zimanê xwe biparêzin, em biçek ji asimilasyonê ji helandinê yan ji bişaftinê rizgar bikin bêguman pêdivî bi her çalakiyê heye, her cure çalakiyê heye. Yani gerek heru tu çalakiyekî mijara ziman da piçûk nebînin. Ya aliyekî ev e, aliyê din jî hinek rastiyê din henin. Gerek heru wan rastiya jî bisanibin. Wêça heru wan rastiya nizanibin, gora wan tev negerin, kampanya jî pir bi ser nakevin. Yani wêça ez vê mijarê dibêjim mesele ev e. Yani yek gerek tê gihîştina gel hebe. Yani gel bi xwe xwedî lê derkeve. Yani xwedî wê tê gihîştinê be. Ya du diya ji bo ku zimanekî bikaribe rûne mijara aboriyê di pêşe rojê da wê bikaribe çi bide gel, çi bide zaroka. Ev aliyê wî, aliyê aborî, aliyê jiyanê eva jî pir giring e. Eger van nebe dijmin bi rahetî viya bikartîne. Bêviya aliyekî din jî heye. Mesela em dizanin demekî dirêj li ser dewleta Tirk hinek çewsandin hebûn. Digot hûn çima mesela Lozanê de jî heye, hûn çima mafê ziman û tiş nadin. Yani treta şeş vekirin, niha jî viya yani bira cihanê ra bêje aha mêzeke me destûr da, destûr li viraye lê ew naxwazin zarê xwe bişînin. Yani di vira da hinekî vê mijarê yani dewleta dagirker dixwazin vê mijarê bikar bîne were. Niha zimanekî çawa dikaribe bi zimanê perwerdê. Eger kesê ku bi wî zimanê xwendibin nikaribin bi wî zimanê karekî bi dest bixin,
نکاربن وی زمانی دواره جیانی دا بکار بینه ورن کامپانیا زیده بسر نکرده جخواه دجمن جی به هر آوایی حول داده پیشی لی بگره یعنی لبرا آلمانیا وی چاقا ام دست به زمان کردی کرد ام دچون کو ام زاروکا بنویسینن لی دپش مدهجی هنک پیاین دولت دیرکت این دیرکت یعنی راست راست نه راست راست دکتن نوا گل دگوتن وی کره ده یعنی گچاته کردی بخوینه به بچه وی چه سوده کی یعنی آجان دولت ترک اره پیای دولت ترک حتی ماموسته آلمان جی افکر یعنی بوی شر من وانجی چی بود یعنی ویا دکن ev heye ica li welahat îro problemekî gelek mezin heye niha asimilasyon du cure asimilasyon heye yek asimilasyona zimanekî ji bîrkirindayînê heye yek jî asimilasyon yani bişaftina mêjî heye niha tiştê herî talûke bişafsina mêjî yani îro li welatê me di nava gelê me de mêjî hatî bişaftin yani gelek insanı me edi duvarı meji da duvarı te giriştine da edi ne xoye yani parçaya ki beşe ki devlet Türk bine yani minaki yaparın dehan minakane benave kurda parti çedike le bedai şirada xadete benave kurda tevdikere le xabatkari AKP benave kurda tevdikere لی آجان دولته یعنی دولته وساکری او میجی تک بریه یعنی به هر آوای پیشی لیده گره ایرو یک امبیجن لآمد یک کره خواهیان جی کچه خواه جبو درس بجارته او جی هفته دا صحته کیه درس بجارته امبیجن سری لی بدجی روژا دن تو میزد که گفلیتی خواره یعنی بدزی بچی گفلیتی خوارن ایجاوی چه گفلی هات خوارن حتی اوکشی دکن یعنی خیزه کشی داتینن سر یعنی تم دبن جعواد هنن ایجاب ام مثلا شی هی گرم دنو وی آلیه مسئله جی ببینه یعنی جوی اگر دوار سیاسی آبوری ده پیشکتن مزن چه نبن گلک دجواره یعنی پر کردان و نوره بن زاروک خو بشین درس کردی آلمانیا اوجی چوای لورا آلمانیا هر زاروک کی بیانی مافی خو هيا هفته دا هری کم 3 ساعت درس زمان دایی که ببینه یعنی جسس ما مستبشا ام سر روش اوروپا هنکی بسکنن نها لباکور او کامپانیا کتی مشاندن هونجی دزانن به تایبتی لباجار کردستان کامپانیا تی مشاندن اما تزانین کور پر باجار مزن یه ترکیه جی به میلیون کرد جیان دکن لوی دریجی همان کامپانیا تی مشاندن سری در جوا که مگوت جالی حس کرده و به تایبتی ev kampanya temeşandın ama pır komele dezgehidin ve her vaha şaredarici tebliğ kampanyayı dibir. Ev kampanya luguri te dibe çava bexort kirin. Yani ez wisa dibinim amoste. Kampanyaya ke jibo daxwaza zimanê Kurdî çava dibe bila bibe ne tiştekî xirab e. Yani insan insan bixwazin em bêjin zarokîwan di dibistanê da tenê zimanê Kurdî fêr bibin ev jî daxwazeke pir cîda ye ama bêguman daxwaza herî baş ku eger pêk were zimanê Kurdî bêguman li Tirkiye bibe weke zimaneke fermî yê duyem ne wisa ye niha bêguman yani zimanê fermî ne ewe ku bi sahetekî ders bibîne yani heftê da sahetekî ne mijara zimanê fermî vaya bo zimanekî biyanî a li wî welatê nayê jiyîn ew lê min serî da got
يعني حمو كامبانيا حمو خبات جبو زمان حتى جبو دقائق جيبه تشتكي بيروزه يعني نخربه ازوي عليه ويرخنا ناكم لي تشتكو دبيجن دبي جرا هنك بنجه فيورن عماده كرن ويشا بنجه نين عماده كرن او كامبانيا نجي خله هوا دمينه يعني شو بنجه مثلا بنجه ها چه یا جبو يعني عماده كرنا ماموستيان مثلا ازمينا كي بيجن مثلا حتى نها دوار الزمان دا لچنجيا لسر گرنگیا زمان لسر گرنگیا پرورده زمان دایکی لچنجیا سمینر هاتن داین شروع هاتن کرن چند انسان دوی واردا yani duvarı meclide hatiye perverde kırın, yancı hişyar kırın. Mesela tıştaki vusa çekirin. Yani ev aliyevi kırın. Dve geren beru da her mahallede, da her tağıda, da her ciyeda minak da nava geldi, beri viyabada despey kırın. Yani beri gırıngiya zaman, gırıngiya çandı, begel bede faham kırın. Yani ve derece mesela harema esçu, پریوی یعنی هایا خو گرینگی زمان جی تونم جی جی به سمینر جیدان گلک سمینر میدان سر مثلا yani perverde zaman. Jibo Avrupa rastı bes tudbeji yani Kurdin Bakur yel Türkiye jiyan dikin yel Bakur Kurdistan jiyan dikin vataya zaman başını zanın heji bu an lazım emeru bidin film kirin. نها مگوت نها ترس لسر هي يعني ترس داگر کران لسر هي پولیسی داگر کران آجوی داگر کران لسر گل هي بیویا بسالانه میجی هاتی گیشتی نقطه کی وسا از مینات بیشم دولت ترک یک کسی که دشینه و بیشه یا کریت صحته که هر ورجد فلان درسی بپار دمینه ایوچا بپارما دوی وارد سرما که نه بخوادی بیشه یک هما گوتنه که وسا درخص پیشی گل دکارم بخابینه و پیشی لی بگره کو او گل ذکر خو کچا خو نشینن درسا کردی یعنی لما دبیجم شیار کرن پر گرینگه پرورده کرن پر گرینگه نه گلک انسان از دبینم مثلا مینا کدن هنن از دبینم وچا تو قصه دکی vera قصدکی ما بخودی تورا اروپایی مدید یعنی جامر دو کمالی دا دوی مجبور هر کس کره خواه بشینی کچا خواه بشینی درسا کردی لیوی چه درسا کردی داد ایلا کره مگره هر سپوره نه کره مگره مگره هر فلان تشتی بیوان تشتی جور دمینه اما دو کمالی دا تشتکی دن دبی یعنی نوا جواکی دا تشتکی دن دبی لی دو پراتیکی دا تشتکی دن دکنی yani ez vi aliye Qasem müştefim kurt tudveji vaha yani ev kampanya te meşandın rojek yan bejin daxwaz hatın kabul kirin tudveji gelime ve qase ku te xwastin zarê xwe ve neşinin dersa zimanê Kurdî ne usta niha dilê wan da hebe jî niha dewletê ترسکی وسا افراندی یک تنی ترسینه یعنی پروپاگاندا یکی وسا پیش خستیه یعنی چاکو بیجه تو به کردی بخوینجی تو ناب تشتکی از فرسند نادم ده استرا نابم قد خیه ساعته کی مافتدم ده لی استناکم خدانی تو تشتکی میناکا هری بالکش لا ارتوکلو جبو پرورده ماموستیان دستور دا ایرو ایجا ارتوکلیو مزم بودن دیپلومه وان هنن حتی هنه که وان دکتورا چکرن دو تو واری دا درفته کی نادن وان یعنی ev مجاره یکی بنگه خدا مجاره یکی چارەسەریە پۆلیتیکە یعنی تەمێ مجاره یکی یعنی سەحەتێکی ننه مجارەیەکی پۆلیتیکە مەسەلە دەوردا یعنی کامپانیا تشتێک باشە دەبێ مەرو وێ کامپانیا بڕێوە ببە یعنی هەر ئینسان هەر کورد دەبێ زارێ خوا بشینە یعنی حتا نەها ئاگاییکێ مە لەسەر چاپەمەنیە خوێندیە
دورا 10,000 چی کرد 25 میلیون یعنی 25 میلیون هری کم 15 میلیون زاروک تنه یعنی تنه 10,000 چی یعنی بگو من جبو ترکیه جبو باکور yani 10,000 ne 10 milyon bejikeme hamu Kürt lazım ve dafazı bitin. Ha İja naham lema ez dibêjim ez wan pîroz dikim li gel wanım êka kampanyayê dimeşînim lê dibê her kampanyayê hinek bi rengê din jî bimeşînin yani min çawa got weke mamosteyeke yani demek ki dirêje di nava kar û xebatê ji bo zimanê Kurdî de ne yani li gorî we em bêjin ev kampanya ku li Bakur li Tirkiye tê meşandin sibê rêvebiriyeke Tirkiye guherî û daxwazên vê kampanyayê qebûl kirin gotin temam di dibistana da zimanê Kurdî dikare bê dayîn. Yani li gorî te weka sa mamoste hene gelo wê bersivê bidin daxwazê. Niha ez viya bêjim îro destûr hebe niha gelek hêja henin yani yên ku xwediyê dîplomaya henin yê ku zanîngeh qedandinin henin yê ku di warê nivîsandin û xwendin û perwerdekirina zimanê Kurdî da xwe pêşxistinin henin qursên vekirin mesela ew li Parîsê jî qurs hat vekirin di beşa Kurdî da hat vekirin li ser medya civakî hat vekirin yani ser internetê dijital hat vekirin hîna jî mesela em bêjin yê dijital li welatê din jî henin yani derfetên mirov mamosteya perwerde bike henin mînak ez bi xwe dikarim mamosteyan perwerde bikim ez amade me hebe nava salekî da merû dikarim bi 10,000 mamosteyan perwerde bike yani eğer daxwaz bê qebûl kirin pirsgirêka mamosteya wê çê nebe ne pirsgirêk dibe yani heta 6 salekî bikudîne lê 6 salekî şûnda ev pirsgirêk zû tê çareserkirin ji ber ku îro ê ku Kurdî dikarin binivîsînin bixwînin jî gelekin bi taybetî jî yani yên ku zanîngeha dixwînin ji sedî 10 jî be meyla xwe li ser Kurdiyê fêrê Kurdî dibe yani sedî not herî kêm sedî not têk diçin yani mêjî tirkin lê di nava wan da yani sedî 10 sedî 5 kesên ku li Kurdî vedigerin li xwe vedigerin hewl didin ku bi Kurdî binivîsînin yani îro bi 10,000 pirtûkê Kurdî hatinin çapkirin wê çawa em vana giştî bigirin em li vana mêze bikin em dikarin bêjin derfetên perwerdekirina mamosteyan heye dikare were perwerdekirin ev ne pirsgirêk e heta li welat jî dikare were perwerdekirin yani li welat jî ez gelek kesên ku di vî warî da xwediyê dîplomenin dikarin mamosteya perwerde bikin jî nas dikin. Zaten mamoste eğer daxwazeke wisa Tirkiye qebûl bibe bêguman yani pir sazî û dezgehên ku li Bakurê Kurdistanê bikevin nava hewldanên ji bo amadekirina mamosteya wê hebin hene jî mamoste ew kampanya ku nihal Bakur dimeşe gelo li Avrupa me çi dikarin bikin ji bo ku alîkariyeke yani ji bo alîkariyê bidin kampanya ku li Tirkiye û li Bakur dimeşe ne ji bo çawa em bikin ku dersê zimanê Kurdî li Avrupa jî bêdayî li Avrupayê em dikarin esas piştgiriya wan bikin mesela li her welatî bi saziyên têkildar ra yani saziyên Ewropî têkildar la ê yektiya Avrupayê mesela divê em bi vana ra têkilî pêş bixin vana têkilî xurt bikin em wan jî têkin nava çalakiyê ku derfetên dersê Kurdî ê li welat jî zêde bin yani têkiliyê wan bi Tirkiye re hene hene têkilî henin yani wê çaxa ka Ewropî bixwazin dikarin bi Tirkiye bidin pejrandin ji ber ku gelek firmayên Tirkiye
به اروپای بگری داینم یعنی حتی او درون وان بمب دکنجی وچا اروپا پارچه نده نکن وان درون هل برینن چه بکن یعنی تکلیه وان گلک زیده دکارن بکن یعنی جوه لورا اروپای جی دبیجه ام کمیتهان آوا بکن و بوان آلیکاریا وان کمیتهان سازین اوروپی ناونتوی تک نوا تفگره یعنی ام گرانیه کی بدن سر داگر کرین ترک کو بکار به ویریه وب. Ama tişteki bejim yani birasti ev kampanya kun hal Türkiye Bakuri Kurdistan edmeşe yani lugori daxwazên Kurda kampanya daxwazeke pir sivike. Libeli ew jî nayê qebûl kirin. Heya niha ev kampanya dimeşe ve bu demeke li Avrupayê mixabin qasî ez dişopînim hê tu sazî dezgeheke Kurdan hê Kurd neketine nava kar û xebateke ji bo alîkariyeke bidin wê kampanyayê. Ya dudiya di warê dîplomatîk da jî bi rastî kar û xebateke dikare bê meşandin ji bo merif alîkariyê bidin wê kampanyayê. Çünkü daxwazeke pir meşru ye li kîjan saziyê Ewropî vê daxwazê bînî zivan hes dij dernakeve. Serî da di Parlamena Ewropayê da mesela divê saziyên Kurda ku li Ewropayê hene ez navê me saziyê filan rêxistinê bêvan rêxistinê. Hemû saziyê Kurdan ku li Ewropayê hene lazim e bi taybetî di saziyên Yekîtiya Ewropayê de weke Parlamena Ewropayê de ez dibêjim lazim e xebateke bimeşînin da ku alîkariyeke siyasî dîplomatîk ji Ewropa ji bo wê kampanyayê bêgirtin. Eğer li Ewropayê xebatekî wisa bê meşandin ew daha zêdetir moral dide însanê me ku li Bakur'un li Tirkiye vê kampanyayê dimeşînin wê daha zêdetir însan tev li kampanyayê bibin. Mixabin vî aliyê da temasî pirin ez hêvîdarim saziyê Kurda yê li Ewropayê di rojên pêşiya me da tê kevin nava kar û xebateke wisa. Ama sen vegerin Avrupa'yı daxaftina xwe da hineke behs kir berê jî çend mehberê jî me bernameyeke çê kiribû tewê derî de jî behs kir li Avrupayê tu zanî li hemû welatên Yekîtiya Avrupayê li kê derê Kurd jiyan bikin di dibistanekî da ji bîsta zêdetir xwendevan hebin malbatê wan dikarin daxwaz bikin di wê dibistanê da dersa zimanê Kurdî hebe yani saetekî bejî heftê da saetekî bejî wê hebe. Mixabin ev li Avrupayê baş naymeşandin Kurd vî aliyê da şiyanîn tu çi dikarî bêjî? Divê mirov daha çi bike? Mijara niha di qada navnetewî da yani çalakiyên qada navnetewî têkiliyên qada navnetewî yani çalakî nemeşe yani bi meşa tu tiştekî nameşe gerek sazî hebin saziyê ku bikaribin dîplomasiyê bi rêva bibin hebin hinek saziyên Kurd jî yani diketine nava hewldanê mînak pena Kurd di vî warî da nameyek ji pena navnetewî reşand alîkarî xwast ez haya min jî wî heye yani xebatekî heye xebatekî wisa heye lê em bi giştî tev nagerin niha pirsgirêka me Kurdan di nava me da di bendiyekî heye yani mesela li vir Ewropayê ez jî gelek cara tedî tu di nava dîplomasiyê de bû ez gelek cara çûbû ama Ewropî dibên çi dibê hûn tên aha dibêjin wanê din tê aha dibêjin yani di warekî da em hev temam nakin yani herkes bi navê xwe terin bi navê yekitiyekî çûyîn tune divê gotina te ez bi şekil bibirim tu zanî yani li Avrupayê wekî serî da jî min got lezekî berê li bajarekî em bêjin li derekî 20 malbat ya jî 20 zarok di mektebê da bin ew bav û dên wan zarokan nava xwe da îmze tov bikin yani qasê ez dizanim li Almanya jî li Fransa li Belçîka li Hollanda van welatên navîn yê Ewropa hemû wisa ye yani pêwîstî tune saziyê Kurda bimin yek zanî henê yani 20 hev malbat
نوا خدا گوتنی خو بکن یک بیژن درا دبستانا زاروکین مدا هفته دا ساعته که زمان کردی بی داین او بسه او جی چه نابه مخابن لپرجیا از دبینم ده دبستان اکیدا جی بیستا زیده تر چل اینجی حف زاروکی مالبات کرده همه لبری لوی داری ساعته که هفته دا ساعته که درس ها کردی جی نای داین نه لورا آلمانیا ما في هر زاروكي هي بكيماسي هفته دا 3 ساعات حتى 5 ساعات يعني هري كم سي هري زيادة 5 ساعات درس زمان دايكي ببينه يعني نه ساعته كيجي ما في هي 3 ساعات يا 5 ساعات تاجي ببينه اري ده هفته دا ما في وي هي لآليدن لفيدرا وک تدی وکی انگلیسی فرانسی زاروک دکارن زمان دایی که وک زمان سسیان دبیستان دا هل بجیره لسر ویاجی خبات یکتیا ماموستیان انسوتیان هیه لهنک جیا سری لیدانجی هیه لهینا با آوائه که رسمی نکتی جیانه دبنگه خدا او بنگه هیه بیویا لآلمانیای مجارا دنجی گوتو بو باور دکم لآلمانیای ایالت تو گوهر یعنی مثلا نیدرزاکسن 10,000 روک هده دکار سری درس زمانی دایی که بده لنورد راین وستفالن 15,000 روک دخوازه ام بیشم بادن-württemberg بایر بادن-württemberg'i de dest işaretdariye dayı. Lvandara 20. Lvandara 20 zarok lazım edi dibistana ikida. Sana velat tu guherret. Sana lehar velati tu guherret. Fransa qasi ezanın 20 zarok. lehar velati tu guherret. Yani ev imkanına hene. Dve dev bav van derfetam bekar binuvere. İjab ev kampanya dve em gişt heve bibin le dere kampanya perskreka heri gring ev dve dev bav de nava mala khoda bi zarokê xwara bi Kurdî biaqibin. Yani ev kampanya pir giring e. Ev pirsgirêka me ya herî sereke. Lê pirsgirêka sereke ev li welat jî wisa ye. Yani ez viya bêjim mînak ez dûr nerim ez însanê nêzîkî xwe bêjim. Zarokê wan nikarin bi mira bi Kurdî biaxibin. Bav dê baş Tirkî nizanin lê zarokê wan jî Kurdî fehm nakin. Yani ew gotinekî heye divê dayîkên Kurdî nedizanîn zarokên bi Tirkî de axivin mezin kirin. Yani bi rastî jî wisa yani îro li welat wisa bûye tu terib bajêr min carê mînakekî dabû. Yani yekê ku bi Kurdî biaxive heta kalên salmezin ê baş Tirkî nizanin divê çi guneyê Tirkî nizanin. Yani mêjiya têkçûyê. Yani lema ez dibêjim ev kampanya tiştekî baş e lê gere em di paralêla vê kampanyayê de ji bo hişyarkirin, ji bo têgihîştin dayîn, ji bo rastî û giringiya ziman femkirin dayînê gere em gel divî wan de perwerde bikin. Mamoste qasî mişte fêm kir divê li Avrupayê jî em kampanyayeke li dijî Kurda bimeşînin. Yani li Bakur û li Tirkiye kampanya li dij dewletê tê meşandin, mav ji dewletê tê xwastin, li Avrupayê jî lazim e em vê kampanyayê li dij malbata bimeşînin da ku malbat wê mafê qebûl bikin. Çünkü ew mav ji aliyê dewlet de hatê naskirin. Daha mijar tenê li vir Avrupayê ne, li welat jî mijar ev. Yani îro çima di hundirê Amedê de yan jî Wanê de yan bajarekî Kurdistanê de çima bi 10,000 serî lêdan çênebe. Çima çênebe? Yani ji bo çi çênabe? Ji bo çi çênabe? Ji ber ku têgihîştin tune. Yani ew têgihîştina hînê Kurdî bûyînê tune. Heta ez dikarim viya bêjim mînak li vir jî heye
مثلا نفش نو یعنی ای بن چلی را بخواه کردی نزانم بخواه کردی نکارم با آخوان یعنی جی باش نکارم با آخوان بزارو که خورا نا آخوان یعنی دو مالان دا من گود یعنی ناستکم از گلک مالان ناستکم یعنی از تلفون وان دکم یعنی جیوان بخواه کردی نزانم یعنی یه بن چلی را کردی نزانم یعنی یکی که کردی نزانم با چوا بزارو که خواه بده فیل کرن یعنی لترکیه تنه کمپانیا یعنی درس بجارته جبو ساعته کی نت اف کمپانیا دوی مرو کمپانیا یکی شیار کرن پرورده کرن خواندن و نویساندن فیر کرنا مالباتان مزنان جیته که قادا جیانی یعنی ایرو گلک درفت و امکان هنن گلک کسایتی لسر مدیا دیجیتال درس کردی دیدن yani insan dema bixwaze Kurdî hîn bibe derset دیدن لی وان درسانا یه هری زیده 1000 کس گوداری نکن ویچا وسا بو یعنی دوراد ها پرسکرکا از دویم کامپانیا تشتکی باشه از به هر آوایی لپشتیم یعنی یک ثانیه یک دقیقه که جی درفت همه دوی گره مروی درفت بکار بینو وره اف تشتکی پر گرینگه یعنی مرو هر درفت کو بکار به زمان لپی بگره لجیانه بگره دوی وره بکار آنی ده حولدان وهاجی دوی پیروز وره دیتن پشتگری وره کرن لی تنه اف نبسه دوی امخواه تنه به کامپانیا نوها نخابینن مثلا امزانم دمی چوین دا گلک کامپانیا هبون گلک تشتی وسا هبون بسر نکتن یعنی دوی یعنی حتی که میجی زلال نبه دیگیشتن لور نبه اف کامپانیانا بسر نکتن دوی لحر باجاری لحر تاغی حتی دنوا چند مالان دا دوی امتی که نوا مالان دیدی زمانه که اول پرست یعنی وکی فتح الله و طریقات و تشتی وسا مال دگریان دین دادن فیر کرن حول دادن گشتا بکشینن نوا طریقاتی یعنی خباتی که وسا دام میشاندن حتی دما قدخه بوجی وان اف بدزید کرن یعنی شما ام نکن نوا کاری که خباتی که وسا یعنی تنه لهمبری چاپمنیه می کمپانیا که وسا دایی دست بیکرن ام به هر آوای حول دادن کو هر کس زاری خواه بشینه افتنه نبس بله آموستا yani ویاجی سر ناکده سر کفتن هشیاری دیگیشتنا دیو باوا و مالباتن و هر وها دجیانا روژه دا لازمه کرد به کردی باختن آموستا ایرو و سوی او لباجاری کو از لی جیان دکیم لستراسبورگی به جوان ایکمه یه روژاوا را تکیلی ایکمن چی بو سر کار ایکمه هنه که آخفی جمرا گو هوال از پر که خوشم کت هر تم به کردی دا آخفی بمرا مخابن کردی ما وی داره یه باکر پر هنه همو به ترکی دا آخفن ام کردین قامشلو یه روژاوال وی داره نها فیری زمان ترکی بونه yani bir rastî wisa ye Kurdê me rojava van salê dawî hatine Avrupayê tu dinêrî ciwanê wan bi taybetî bi Tirkî de axifin çima ji ber ku li dora xwe Kurdê bakur dibînin bi wan re bi Tirkî de axifin ew jî mecbûr dibin fêrî zimanê Tirkî dibin bi wan re bi Tirkî de axifin yani ev pirsgirêkekî me ye mixabin yani ev Kurd di jiyana xwe de lazim e Kurdî bikarbîn نها از باور دکم د آخافتنا میا چوین دا من تشتکی گوتبو یعنی دوی ام کرد بره اولی کسی که وی مجاری دردخن پیش د تیگیشتنا وی مجاری دانن بره او خواراتیکن پرنسیب به تو کردی را ترکی نه آخوه یعنی از میناکا خود دم از وی چا دکمو کماله یکی ترکی جور دروه yani cî ku este kevime Tirkî nakeve wir
یعنی مخوره کری پرنسیپ یک به ترکی تشتک بیش جی از به ترکی برسوی نادم یعنی ev neha ve 30 sale ez vîya dikim. Ji wê jî heta li komalekî ez navê komalayê nedim li Bakur ez çûm çend Türk hema rabûn got êdî cî ji me re nema derketin çûn. Heta berpirsiyar got ya tu tê endamê me direve. Yani ew revîn Türk bûn yan jî Kurd bûn? Türk jî hebûn, Kurd jî hebûn. Yani tiştê ez dibêm niha ji ber ku ê min problema min a zarava jî tune. Mesela ez bi Kirmanckî jî de axivim. Yani Kirmanckî min pir baş nine lê de axivim. Ji boî min soran hebe ew jî ne probleme. Hewremî hebe ew jî ne probleme. Yani ew pirsgirêka min tune. Lema ez wê çawa diçim hatta dikarim maraşkî jî biaxivim. Yani nena yani niha insan wê çawa bixwaze her insan dikare vê bike. Lê insanê me naxwaze zimanê xwe çanda xwe fêr bibe. Lema ez dibêjim semîner, lema ez dibêjim di hemû mesela em malbatan ziyaret bikin. Mesela li vir Almanyayê zemanekî Tirka tiştekî pêşxist bû. Grup çê dikirin nava jinan da. Diçûn malê hevdû rû diniştin bi hevra nan çê dikirin dixwarin yan jî pere tov dikirin herî carê malekî de xwarin çê dikirin. İja ê ku ev dikirin Tirk bûn û dûra yê ku ji wan hîn bûn Kurd wan jî çêkirin lê bi Tirkî. Yani wek kampanyekî dan dest pê kirin. Çima em vîya nekin, em nikarbin vîya bikin. Yani em dikarin li welat jî vîya bikin. Yani şert nine em gel bikişînin komalayekî, em bêjin di kolanekî da em sê çar mala bînin ba he. Tenê Kurdî biaxivin, çîrok bêjin, stran bêjin. Yani hewayekî Kurdayetî biafirînin. Divê kampanyayê wisa werin dest pê kirin. Daxwaz kirmeme mamoste. Yani daxwaz lazim e ji di insana da pêş bikeve. Daxwaza axaftina Kurdî, daxwaza nivîsandina Kurdî, xwendina Kurdî, daxwaza pêşxistina ziman lazim e di insanê me da. Êvaya wê çawa em têkilî dayînin niha ez bi xwe dizanim. Ez çûm çend mala berê got Kurdiya me ne baş e. Min got min çiqa dikarin. Ez bi wan re bi devoka wan axivîm. Min nîv Tirkî kirina min got biaxivim bira du gotin Kurdî sê gotin Tirkî bijî ez qebûl dikim. Bes biaxivim. Yani divê merû henekê xwe bi zimanê kesî neke. Yani we te ve a gotî te aha gotî aha gotî mirov dikare bi zimanekê hêsan bêje. Hevalê delal şuna ya da merû dikare vê gotinê jî bikarbîne were. Yani bi zimanekî nerm divê ziyaret hebin merû gruba çêke her grup têkeve kolanekî malbata ra têkilî dayine heta merû dikare gulekî jî bibe wê malê diyariyekî bibe yani eva kampanyayê wisa berfire mere ew bike. Ez bawer dikim min cara din jî mînakekî dabû li vê dera wê çawa li dijî atomê eva çepgirên Tirk henin ew otonom henin grubê çepgirên Alman îja li ser tiştekî dinivîsîn digotin ev mala ji atom azad e. Atom li vira tune. Halbuki atom nayê di wê malê da danayînin yani sembolîk. Yani em tiştê sembolîkê piçûk bikin yani armanc çi be? Armanca me gel perwerde kirin, gel hişyar kirin, gel teşvikê ziman çan daxwe kirin. Yani armanc divê ev be. Bira gavê piçûk be lê ev be. Bêviya bêguman yani medya dijital jî pir girîng e. Belkî min cara din jî gotibû tu bi xwe dizanî ew zemanekî di Roj TV wan da karê bêkara hebûn.
yani skeç بچوک بون skeç بچوک بون لی هر کسی تلویزیون سیر دکر ama هون هر رو بان ممکن از تلویزیون دا سیاسی با آخبن تو کس مگوداری نک yani تشتی وسا یعنی ام بخوازن نخوازن نها ایرو نخواشی ریزه فیلم هم در کتی نها از رومانه که لسری دنویسی yani وسا بویه درگوش دگرید به حجم او لدرگوش خودی در نکرد هر ریزه فیلم یسیر yani به تایبتی کرد لریزه فیلمین ترکا میزدی باشور جلی میزدک کرد باشور جلیه ترکی میزد راست اوجی تلویزیون کرده با نه استرا دویم جارا دن گوت بو از چون ماله کی پروبلمی وانو دبیستانه هبو از چون ماله کی تلویزیون ترک سیر دکرن دورت کاری مقدیو میری ماله جمع پرسی گوت وان ریزه فیلم از میزد کی بگو نه اثر نکم گو ما مستت جاهل مایی yani edi yani başvur malbata ki başvur yani İro mesele yani dve teveyime televizyonu kurdi akijan siyaseti de keyfavi ser interneti de keyfavi tu bavar biki ana vedera em ser zaman da akıbın belki çen kesin virat kildar me godari bikin le eğer em bikar bu ver skeçin peçuk bu eşinin ve ekme godari bikin seyir bikin yani şey em bikar ben haneka bikin هنك حناكي بتشوك وتشتي وسع بكن تباور بكي ويتعاز زيدا كاسا بكشينه وكي تشتي سياسي Amostar يعني لسر یوتیوب از جانا تماشا dikim peşbirgeki çe dikin bi navê Tego Erê pir xweş çê dikin destê wan sax be li Amedê çê dikin ew li ser YouTubeê tê weşandin ez jî li ser YouTubeê temaşe dikim bi tevayî Kurdî ye yani yê ku beşdar dibin jî Kurdî diaxivin yê pêşkeşvan jî Kurdî diaxivin û Kurdiya haxîş jî diaxivin yani tiştê wisa her ku çe pêş dikevin lê weke te jî got divê şiyariyeke mezin nava Kurdan da bi taybetî ji bo pêşxistina zimanê Kurdî çê bibe mamoste spas dikim ji bo te demê pêş da cardin em li ser hin mijarê din yê ziman perwerdê bisekinin asê ku dema te hebe derfetê me hebe tiştekî dawî da bixwazî bêjî heye ez tenê vê dibêjim bira her însanê me ne tenê bi xwe li zimanê xwe vegere bira cîranê xwe nasê xwe dostê xwe merivê xwe ji teşwîkê zimanê Kurdî bikin a dudiya her kampanyayê biçûk jî di warê ziman û çand û dîrokê da divê em piştgiriya wî bikin her insan dikane rojê kêmasî saetekî xwe bide Kurdî saetekî tu tiştekî nagire bira serî de 10 deqê xwe bide Kurdî Kurdî godarî bike hewl bide Kurdî bixwîne yani 10 deqe tu wê çaxa salê hesab bike tere çend saeta dibîne bira herkes berê xwe bide Kurdî vê ji bîr neke ziman zimanê dê û bav û kal û pîrê me ye ruhê kal û pîrê me ye yani kesê ku ruhiyeta kal û pîrê xwe kesê ruhiyeta mezinê xwe pêşiyê xwe dîroka xwe ji bîr bike ji xwe nava gel de ji jêra heramzadê jî tê got yani em li xwe veger mamoste pir spas dikim tîka dikim dema te bimîne bi xweşiyê de heya careke din her serxweşiyê temaşevanên hêja em gihîştin dawiya bernameya rewş mêvanê min Fergîn Melîk Aykoç bû heya careke din bimîn bi xweşiyê de silav û hurmet